Nui rawa nā mihi kia tātou. He kaiārahi o te ao haura e whakanui ana I tēnei ki wā. You know, I'm always humbled by these things. I remember looking at it and saying, "Oh, ata, what's this doing on here?" And sort of ringing Riki Niania, who's the CEO of Te Rauora. Oi, what's going on? But I get it, and I do appreciate that the more kōreros out there with the Māori leaders that are across us, and you know how it can encourage people. Kua whakaingoatia a Phyllis Tangitu ki te rārangi ko tahi rau kaiārahi Māori nā te rauora. Mō tōna mahi ki te haura hinengaro. Often I didn't have a choice. It was those kraua and kuia, especially down at the Pātawa. You know, Titane Kai Kinita, Margaret Rapana and Uncle Hapi Winiata, you know, they were in the background. And they were actually given to us by Ngāti Whakaue to develop to be alongside us at the hohipera at Rotorua, because they were mana whenua. Taku nei whakaaro koina te tino pūtake I whakanuia a rauora I tēnei o tō tata nei mana wahine. Nōna anō te moemoea kia whakapakari I te mana hauora I rote o Rotorua, engari I te mana o hauora o tātou I raro te pūkanga o te aroha. Hei tātā kuta iwi te whau, te hea mana o korowai aroha. Ko ia e mahi tonu ana ki te taha whaia Phyllis mō te rua te koutou. Hei tāna, he tika tonu te whakanui I aia. I wanganui tēnei tū āhuatanga, I whai mauri mai māua ko Mama Philly I ngā āhuatanga o te mana hauora. Me tōna mahi I te rawa I runga I te hōhipara ki Pūkōrero. Te āhua nei, kaore a Phyllis e ātaha ere tonu ana I tēnei ki wā. E kōkiri tonu ana ia mō te Māori I roto I te pūnaha haura. They'll be really clever about what it is that they have available to them through the system, because you know that our health system has a responsibility to look after the health needs of our people. Me he mea mai ngā mokopuna tamariki e ki te ākanohi ki ngā tūahuatanga o mātanei mahi, me tō rātanei ki kia whai tēnei huarahi, he tino taonga tēnei. Kāmutu, he tino tauira I te manaakitanga a whaia Phyllis, he kaiārahi mō a pōpō. Mai o hapānapa, mā Aukaha.